Ninde unaweza kuchata? Ongea kabisa. Okay. Abakristo nyene balibaza noheri basi mali balibaza noheri mwezi nida kuisa wewe witwa sawa kibazo cya kabiri ano okay tubandanye nibande rero bari bamaze kumbona bamaze kumbona kusiho mwibarabara ngene ibande kasure n'ibibazo kugira ngo mwumve neza sibyo nibande bari bamaze kumbona nibande bari bamaze kumbona kandi bamaze mama kumbona mwibarabara okay ikindi kibazo nacyo nibande twari tumaze gukorana igikorwa mari maboko igikorwa amari maboko ari bari banda mubirize neza sawa nibande basangiye kose na yari sawa none ubu munsi ababwiye ko abirumana ugiye cyane nonga ababwiye ko mbere ugiye sangira yine ati noheri icari munati noheri icari cyamani kubo kurara munati noheri icari cyo wewe sura ko ivuga cyane yine ati kindi atari Umeza kubana ndakutwara Oni wikindi naona babwira avuze kumeza kwambara neza no kwitwara neza oni wikindi bakama mutuba yinjiye ibanga wawe mutuba sawa ninde wikindi wewe wibu nawe ni wikindi ndabiziruze basi ibintu sibyo nanyu bameze nanyu ikintu cya mbere nababwira gukundana hagati yanyu sibyo icya kabiri kutarwana mwirinde kurwana icya gatatu muranyumviriza neza ntimuzoze murende na zya modoka kubera ukorotse ucubura ukurusubira kubakana sibyo mureke kugamuramo amakore kuko nayo naronona abana sibyo ninde amakore manika turako cyo tumusengera bihebe umuntu amaze kuyinywa amanike tumusengera bihebe reka tumanuka abamaze kunywa kore bamanika amaboko tubasengera babihebe abamaze kuyinywa bamanika amaboko tubasengere babihebe sibyo Nora ndio mwanzo kumanika. Umuntu yaze kumanika. Imani zo muhana. Abamaze kumanya amanike tubasengere. Ninde muri mwebwe basengera? Yawe. Wewe mikrofoni basengere. Wasengere bahebe kore bahebe sinzi. Bahebe kubana ubi
bareke no kwenera amamodoka mwanyumva mutekane mutegeze sibyo bareke no kubana yaje kuri mw'ijuru najawe tunazwe kandi bari kure bose dushaka no kwisino mw'ijuru bityo byakuri umunsi turekuri ibicumuro byacu nkuko natwe twekura abatuze nabi no kugira ngo tudasha nabi bakatuza kabi amen murakoze twese amen abasenge mu muhamadi sawa natumvise wao nine natumye kuzana abandi hari umwe natuma tujya kwibarabara oya hari wagiye tujya kwibarabara abantu ndagiye kubaza ari ni wewe nyambaye ya ngaho yabikeye mu ntuza mu cyangwa Tugiye kuvuga nako mukwiye guhera ibiri icya mbere icya kabiri kwenera imodoka icya gatatu kutagwana ikindi kumwitabe na gore ikindi kubahana ikindi gukundana hagati yanyu ikindi no kubaha ababyeyi ikindi rero cya nyuma nyiramereze nanyumva uwo bishobokera azogende agume muhira atarafata abagenzi utabafise azona nawe gutanguza siwawe weri kutabafise rondera umuntu uzova hajya abantu birirwa nibyo kirazira kwiba umuntu uzobona bamufashe yize muri mire ije nzomwihanira sibyo Mbarize babana ko bagitse duhejeje gufungura turasenga kandi sibyo uranyuma hama duhejeje gusenga ca twifotoza amafoto uranyumva hama umwe muri mwebwe aza guca avuga ijambo ryo gushima uranyumva nindaza aza kuvuga cyane aza kuvuga wewe Nige batatu, sibyo? Namaze gukaraba, sibyo? Nyumvise? Kandi tuzakujya dutekanye, muranyumva? Urwaha amatagwa mu ruhari, dutekanye, kubera uko tuzapfa guserviriwe.
neza zirabafasha. Bamwe barafatwa mu Mama arafata. Kariya ka. Twumvirize basengera injya sivyo muntara izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Mana urakoze zifungurwa zinzanira amagara mbashe ko dushaka amen. Izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. akayabagure buke. Ushyira mu ishashi muce mutwereka. andi bukebu Thank you.
baraza gusenga babandi bagiye kuvuga sivyo babandi rero bavuze ko baza kuvuga ni bazi
atari iwe bajya kataba n'abana n'aba Yeah.